24 sata. S nama je umirovljeni brigadir HV-a Žarko Peša, prvi ratni zapovjednik preminulog generala i ujedno njegov godišnji krik. Recite nam, znači ste malo prije niste ni vi očekivali. Pa moram predstaviti da nisam očekivao, šta ja sam. Ja ga znam. Kako sam rekao, 100 godina i mi smo bili veliki prijatelji. Odveo sam ga u rat. Kad je krenuo u rat, onda mi je rekao, Leoparde, molim te, kad ti kreneš, pozovi me. I kad je taj dan došao, bilo je kasno u noći, oko 11 sati, zvao sam ga. U Zagrebu ste se. U Zagrebu, tako je, i on je pristao, rekao je da će doći ujutro u 6 sati i stvarno je došao. Bio je zadnji, došao je sa jednim automatom, sa špagom zavezanim, starim iz Drugog svjetskog rata. To je bilo njegovo oružje. To je bilo njegovo oružje u nekim gozdelicama. Oni kažu, ko je ovaj u pičku? Vide da je neki neobičan lik. Ne? Onda sam je rekao da je to Hemingway i to mu je ostao nadimak u principu. Jer sam rekao da će on biti moj kuhar, jer je on bio van regularnih snaga, ja sam ga tada doveo sa mnom i tako. Govorimo dakle o ljetu 91. godine. Tako je, to je bilo negdje 9. mjesec. Ja sam tada bio u okviru policijskih snaga iz Zagreba koje su došle u Sunju, na Baniju, tako je. Sunja je jedina koja je ostala okružena, sve je palo osim Sunje. Znači, ja sam ga molio, da sam tu došao. I on je bio, ja sam ga zvao jer smo bili prijatelji preko mojih ljudi iz Imotskoga s kojima smo se družili svaki dan. On je mene molio, molim te, pozovi me. Ja sam ga zvao i on se odazvao i tako. I da skratim priču, on je došao, u vrlo kratkom vremenu je zadobio simpatiju svih, disciplina, red, rad i ono, i u principu Sunja je jedina ostala. Da je Sunja pala, Hrvatska bi danas drugačije izgledala. E sad, ovo što se dešavalo posle i kako je krenulo, ne znam šta bi rekao, tužan sam, on je moj veliki prijatelj. Ali general Praljak, rekli ste, nije bio... Divi mu se. On je bio vojnički. Ma nema, on je bio moj Leopard, on je bio genijalac, čovjek osemujan u svakom pogledu, on je nikad nije kalkulirao, uvijek je imao svoj stav, znao je šta, ne. Međutim, danas, kad je on shvatio da ga izdala Hrvatska država, da su ga prodali, svi su ga prodali, svi su ga zanemarili, svi su ga zapostavili i tako dalje. Jedini izlaz je bio to da je napravio to što je napravio. I ja mu se divim. Znam da je on heroj. Ja ne znam šta više da kažem. Jedan njegov detalj iz njegovog privatnog života koji govori o njegovoj veličini supruga. Slušaj ovako, svi njegovi detalji u njegovom životu, znači njegov životni moto, ja kad ga znam, on je uvijek bio čovjek koji se zalagao za suživot. Kuž, sve ono, kao i Sokrat, ono, znaš, imaš dobro i zlo, on je uvijek zalagao se za dobro. To je bio čovjek koji je bio genijalan u svim razmišljanjima, on nikada nije ljude dijelio. Uvijek se zalagao za pravdu u tom smislu riječi, da nikada nije podržavao zločin, da nije nikada podržavao nekakvu priču nasilja, neke priče. On je bio ispred svih milion godina, on je bio genijalan lik. Razumijete, to je čovjek o kojem je mogao pričati možda danima, bio je drugačiji, nikada nije dozvoljavao, svi njegovi prijatelji, Srbi, muslimani, u obitelji, u svemu. Znači, nikoga nije dijelio. On je bio jednostavno jedan genijalan čovjek. Ne znam, ali ovo što je danas napravio, to je odraz odnosa države i hrvatskog naroda prema onome svemu što se dešava danas. I to je po meni nešto što je zabrinjavajuće. Ja sam bio prvi zapovjednik. Ja sam sa Praljkom provodio dane i noći. O svemu smo pričali i tako dalje. I uvijek se pribojavao da će se dogoditi upravo ovome što je on napravio, i da mi je rekao, Leoparde, ja sam bio Leopard, Leoparde,
nemoj idealizirati stvari, život će sve promijeniti. Vidjet ćeš jednog dana, mi ćemo biti niko i ništa. A ja sam rekao, Praljak, ti si, ja kažem, ma neće, tako. U principu bio je u pravu. Ko se sjeća, mi smo Sunju obranili. Da nije se Sunja obranila, Hrvatska bi danas drugačije. Ko spominje Sunju, ko spominje Praljka, Sunja je danas najzadnja rupa na svirali u Hrvatskoj državi. Sunja je obranila Hrvatsku. Sunja je obranila Hrvatsku. A danas niko više to ne spominje. Ni mene, ni Praljka, ni Sunju, ni Svena Lastu. Sven Lasta, koji je heroj Domovinskog rata, on nema svoju ulicu u gradu Zagrebu, on nema svoju školu, on nema... Da li me shvaćate? A čovjek koji je napisao najljepše pjesme o Domovinskom ratu u povijesti hrvatskog naroda, koji je bio Sven Lasta. Danas to niko više ne spominje. I to vam je Hrvatska. Ovi političari, ovi guzičari koji sjede gore, ona sramota od Hrvatskog sabora. Oni kreteni koje bi ja pozvao hrvatski narod da dođu tamo i da im zabrane ulazak u Hrvatski sabor. Ja bi ih pozvao sutra i da zabrane i da kažu vi niste više članovi Hrvatskog sabora, vi ste izdali hrvatski narod. I zabranjuju bi tim klošarima i svim oni koji ulaze u onaj sabor jer nisu dostojni toga. To vam ja kažem. Žarko Peša, Leopard, zapovjednik obrane Sunje, 91. i 92. Upamtite. Danas, kad sam najtužniji. Nemamo puno za dodati. Šta je? Ja ću odgovoriti na svako pitanje. Nažalost, danas u Hrvatskoj državi se uklošarila ta ekipa klošara, beznadnih likova, izgubljenih kretena, debila, koji troše naše vrijeme. Ljudi koji su stvarali Hrvatsku su se borili da radimo naprijed. Ne, oni sve stvaraju, oni sve čine da bi zaustavili i ponizili sve. Pa ko su ti ljudi? Pa ko im daje pravo da sjede u saboru? Neki nas ne gledaju djecu koja sjede gore na galeriji, pička i materna. Ma ko im dao pravo to? Da se onako ponašaju pred tom djecom. Ta skupina klošara. Pička i materina. Restivni Žarko Peša, Leopard i Sunje iz 91. poručio. Evo, poštovani gledatelji, čuli ste umirovljeni brigadir Žarko Peša, jako je pogođen ovim događanjem. Evo, čuli ste njegovu poruku vladajućim elitama političkim u Hrvatskoj.